يوسف آية بشيء كنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shaharu shawwal minye hijra sankalo tanna bisuye watani woronai miladi nasaraw ka jate ba fulani muga ani fula sankalo duruna bisuye watani wolon fulanai ambe dawda bugun masjid ar-razaq ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi ij antum jahilun. ni aya yaqulu ta'ala mukhbiran an yusuf alayhi salam ala bankibariya ka fonye masamin korotalen no kabo yusufu ma min yala ka kishi abe yusufu ka. innahu lamma jakara lahu ikhwatuhu ma asabahum min al-jahdi wad-dayq wa qillati ta'ami wa umumi al-jadab. tumami yusufu ka palimau geleya min buka degum min buka ani korole mumboka ani minye balo dogoya ani minye sangi dese naye yorobe sorofo kashe ulu yerema. Mami Yusufu balima uye ninfo Yusufu ye ofora aya temelon kono. Watadhakkara abahu wama huwa fihi min al-hujuni. Yusufu hakili jigina afala ani fabe dusukasi minna na ye adem fula fura nyogonya minye yusufuna balima inye wo yusufu fana be mara minna abe yurwali minna ni wakati hinna ye yusufu minna dusukun hinna ya minna faani balima uka hinna ye yusufu minna sino balima ye takana sage ke sinya fula ni sabana de fule ni nyetuma mu ye geleya fo be geleya minna ube degu minna o fora yusuf fana be masaya minni yurwa minna fani dembaya ani balima hinna yusuf minna. qala yusuf ko hal alimtum ma falitum bi yusufa wa akhihi akoyala aw bado ayemmin ke yusufu na ka balima lawa iji antum jahiluna tumami aw ye jahiluye iji antum jahiluna abeshaka ke yusufu ye ujura duma atum ben ninke wakati me atunta dole ya la ba do ye minke yusufu na barimala abo dowa wakati me atumba kula atunta do abeshaka ke ja antum jahiluna ka ujura duma abeshaka ke fana ka ke kanin kuma fuma ka fu uka nilla gosilie tumami aw ye jahiluye aye jahiliya bara minke ni yusufu na kabalima ye abodowa tumami ayen nimfo akabalima uye قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
tumame akwaye minke yusufu na kabbalimala yusufu ta donendo uye minke yusufu konla wo donendo me balima intaye jumaye to sikalaw doko o beseka ke tumami masake ka somali fembora yusufu kabbalima kaminan kono ukwama nini nye sunyalike akabbalima do ye sunyalike anye o beseka ke ni yusufu ke aye minke yusufu na kabbalima la balima inta beseka ke uye sunyale minfo aka abeseka ke fana uye yusufu balima ani fa afana na ka fa fure ka fara nyogonya minke nu farala ka bonyogona asababu ye yusufu ka balima unde tuguni donc balima inta beseka ke nunu fula dola kelenya tumami nin fora yusufu ka balima nunu fana hakili jigina ukolla anta yusuf qalu a innaka la anta yusuf ukaba kura kwa ye istifhamu ke abe komi ubake ka ewa famu nyini ke ede yusufu ewa ukaba kura parce que ulu ye yusufu fili wakati mi ani yusufu be la halamunna ani ulu ye takana sagi ke yusufu ka sinyafula yusufu ye ulu do me ama ye bange ulu ye okaba ke umina ulu ye yusufu fili wakati mi godo yusufu fana be karama mina be bonya mina be masaya mina ani ulu ye takana sagi ke yusufu ka sinyafula nyogona yusufu ye ulu do me una taba ma yerefo ulu ye ukaba ko ye balima umina uko ede ye yusufu yewa qala yusufu ko ana yusuf akonne de yusufu ye wa haja akhi akonni fulen ka balima de oya akabalima min ayamina ka fara yereka misra ubafu mimma ko buni yamina ni mimbe bala akonni nyen ka balima de qari manna allah alaina ala yafunnan shiriya ke awnye nilli man yaye ani jogo nyumaw ani kam fara nyogonka ala yafasamantia ke awnye nilli man yaye ani jogo nyumaw ani kam fara nyogonka ya innahu ala man yattaqi ni mugo sirana alanye alayi bali minna ya toy o yasbir isabari la fana ayi nyamra ni minye kake fa inna allaha la yudiyun ajra al muhsinina awa mugo nyuma shite ni ala bi ka brajitia ni mugo kera mugo nyuma yini alache ikera mugo nyuma katala ka jowma alati ka sarachinya tika brajitia abi sarade aw alay fonnan sirati awnya nilli man yaye ani jogo nyuma ani nyuma ya aw abo chago kelende la de ni mugo sirana alanye de alaye me haramu ya ikaya toy wa yasdir isabarila alay nyamara ni minye yake alakalla tige dumine munu nyisoro isabalira ukoro aw alate mugo nyuma sika baraji chinya bi sarade قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تمامي يوسف ينفو يوسف بالما وفنا يري جونكو ألافو ويقاتو منك يجنبو منفو يري فنا جورا وكا جنبو لانو كاي على سوسو ويفاسا منجا تيجي ساجي أتيجي ما قالوا وكو تالله أنكلنني علي لغد آثرك الله علينا يوسف والله عليا يسوغانتي أنك علي يفسمانتي أنك والله علي يفسمانتي أنك عليا أنسوغانتي أنك وإن كنا لقاتئين أون دكيرا يرتقو بغي كجنوبك تمامي أنتاري فيلي anyi ini fa fara ka bonyogona anye fengo fenke koyin kononana aunde kera yire tugu bagay ka ala soso ka junubuke yusufu fana balima yennin fo قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال يوسف كو لا تثريب عليكم اليوم كو بي جلغي توكا يوسف ما جلغي سمبي أما أي جلغي كورتا كبوكا
ala de be mogo sugantiya ko da ka dan cogo nyuma ni jogo nyuma la mogo munu nya ala jiya ala ya kan nabi nyuma dila ni cogo de la ka ka jo nyuma dila ni cogo de la yusufu ma jalagita kanyeshi balimawuma ako jalagite au kabbi yaghfirullahu lakum be ala deli ala kayafa awma aye junubu minke ala kayafa ka junubu la wa huwa arhamur rahimina ne malikila be kan ne malikila ya ala de ne malikila be kan ne malikila ala kan ne ma de yurwalendo kateme fembe ka donc mbe ala deli ala kayafa awma ala ka nema kila be ne malikila ya اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا يوسف كوما يا كدلوكيبو دلوكي من تنبا كنا أكو أيتاني كدلوكي من فلنيني أيتاني نيني فألقوه على وجه أبي natarni nyinni aba filim fa nyeuka yati bashira nayi nin dorokin filim fa nyeuka abe yelike anyaw be yelike wa tuni bi ahlikum ajmain ni okera wakati mi mfa nyaw yelela yefenye ani akademba ya bebena ayre kamuso au demu barake demu mba bolo jama be mba unofe akanana be yusufu ye ninfo yusufu ye jatemina ke fa dusu kasi folo kera yusufu ka doroki yelide nu tara firi kolon kono nu na ka doroki nana ka galon joli do kala ko minye ewa kungo kono wuli no be a fe machine imbe mimbe bawu mina kungo kono la nu ko ye yusufu du disukasi dona fala ninin doloki yelide wo yusufu ya jatemina doloki minye disukasi ndo ala ho kashi kera ho nya fima injera afinyena ni doloki intara bila yusufu ka doloki tara bila nyeda ka kona yusufu kasa sorola obeke sababu ni sonja bena nyawu be yele obeke sababu ni sonja bena nyawu be yele yusufu ya ka droke duma ko katanaye no tara droke bila fanyuka anya be yele obena ni demba ya be ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ولما فصلت العير تمامي جما كل منون تنترى مصر وبوري كمصر دغوكولو بلا كبو مصر كونو كدغوكولو يمبلا كونيسي فلسطين ما سامي يغوبا بيرومي قال أبوهم يوسف بالما وفا يغوبا مغمنون تنبا كروي يوسف كبالما منون تنبا كروي أنا كدنبا يمن تنبا كروي أقوما إني لأجيد ريح يوسف لولا أن تفندون أقولني يوسف ككسا سرودة نينين نكما فو نا أوتنك فندون باليه كافو يوسف كحمي أني يوسف ككانو جلين كحكلي تنيا nde kuma ni nyereye ka kuma fo kuma munu ewa nu uman ka fo natin dambi katoma nye yusufu kasa soro de natin ke fendon baliye kone nye yusufu kasa soro yaguba yen ninfo demba ya mimba koroye ayen ninfo uye قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا yaguba demmunum ba kura ka demba ya munum ba kura tumama yin fo ko tallahi ankalnani alay innaka la fi dalalika liqadim kon fa hari bibi ka qataw koro indela yusufu ka kanu kibariala yusufu ka ko kibariala hari bi ibi ka qataw koro la de qala khayru wahid ay min hubbi yusufa ka kanu hari biba qataw la koy yusufu ka kanu hari biba filina ka kataw koroina
la tansahu wa la tasallahu etenyina yusufu ko hari binni yusufu ko de be e bolo hari bibi ka fili koroni ka kataw korola yusufu ko la de qalu liwalidihim kalimatan khalijatan ifule kan nin kuma min fo ufaye ubange bagaye uyakuma grima fo ye ninye lam yakunu yanbaghi lahum an yaquluha liwalidihim wala linnabi illah azza wa jalla itumman kan nin kuma fo ya gobaye ubange bagado kele fulana alaka nabi nyuma delu masammin kabba korota lendo nin kuma ye kuma grima de no ya nyeshi ubange bagayima mogoman kan nin kuma nyogoniya nyeshi bange bagama u ka bange bagade ya gobaye kele fulana alaka nabi nyuma de do uye kuma grima ni kuma gelema fo ni nye manka kuma min fo qalu tallahi innaka lafi dalalika alqadim ankalne alay ibika fili koro indela yusufu kola نكما تمان كفو فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير تمامي نسونجا بغينانا يوسف يدلوك دي مما كافود دلوكي فلو من يدسو كاشدو يغوبالا او دسو كاشي كتا كوني نين دلوكي ني كابوا دسكون كونو كدسو كاشي بوا دسكون كونو تمامي دلوكي نديرا مما كو او كانا كابلا يغوبا نيوكا تمامي اونانا القاه على وجهه ايد دلوكي بلا يغوبا نيوكا فارتدن بشيرا انيو ساغيرا كايليكي نيو يللا نيو ساغيرا كايليكي نيني من مؤججات الأنبياء يوسف يالك النبي نمده يعقوب يالك النبي نمده على بتامان شيء من كن نبي نمويه كوني مغوت هو بنيوغنا ودود النيا يوسف كدلوكي بلالي يعقوب نيوكا أتوفينا نيوكا ساجي كيالك على كجنيوما بكرامة كويا ببونيا كويه ni me yusufu ye nabi nyuma de yakuba ye nabi nyuma de ni na nyogona kera nabi nyuma uye ubafo nono mali aya ube muajija ala boke nabi nyuma uye qala yakuba ko alamu aqulu lakum ako demba yama mugo mununtum ba koro ako yala nema fo awiya inni a'lamu min allahi ma la ta'lamuna kon ne be findo ala kola awte mindo ala yakuba ye nabi nyuma de ako yala nema fo awiye kon ne be findo do ala kola awte mindo ala bali depuis yusufu ye sogo min fo yakuba bado o sogo imbe na kede o dankani abe yakuba bolo ko sogo imbe ke nabi nyuma de fana ala be wahawu ciyama akon ne ma fawye kon ne be findo ala kola awte mindo ala wa قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا يا أبانا يغوب الدون كو أنفا أستغفر لنا ذنوبنا ألا دلانيا لك يا فأمنك جنوبولا أني جنوبو كنين كوينا ala delanye ala ka ya famman ka junubun la inna kunna qati'ina aunde kera junubu kelaw yede aunde kera qataw kelaw nu junubu kelaw ye ala delanye ala ka ya famma قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قال يغوبك سوف أستغفر لكم ربي أكو واجبي benen tigi ala ya fadela awye don ko ko yagoba yen nimbila sulaba parce que sulaba ala bena jinya sanka bayma jombe ngole nki lamina jombe duwa kenki jabi ko sulaba de duwa jabi wakati yagoba ye ka ya fadeli ka dewnya aya bila sulaba indela akombena ala ya fadele awye innahu huwal ghafurur rahim ala ye jon sutura bagade ibe junubu ka bi sutura ka ya faye ala ye nemali kala de naba ka jon nema
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام وقدومه ببلاد مصر. على بانك باريايا مسا من قرطة لندو يعقوب النالي أني يوسف يعقوب النالي يوسف ما أني يعقوب النالي مصر. لما كان يوسف قد تقدم لإخوته أن ياتوه بأهلهم أجمعين ثم يوسف يافو بالموية كوكة الدنبا يبتكنا فتحملوا عن آخرهم وارتحلوا وفنتارت كتا أفلو فو لبا وبوللا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر وببورا كنعان دغولا نوبي مصر كدغوني كنا. فلما أخبر يوسف عليه السلام باخترابهم خرج لتلقيهم ثم فور يوسف وي أو كيف أني بالمو أكدم بيا وبوللا كنعان وناتودو يا usurunyana misilama kaba wo ko yusufu bora katu kumbe wa amara al-malik umara'ahu wa akabira an-nas bil khuruj ma yusufu li talaqi nabiy allah yaqub alayhi salam tawsiri kalaw be mufo nimbe bunka siri kono kum masakay nyire aya kam minya ka gouverneur ye ayu boka fara yusufu ka ku kata yusufu fa kumbe alaka nabiyuma yaquba wa yuqalu inna al-malka kharaja aida li talaqihi wa huwa al-asbahu bunka sirko ko harim masake nyere bora ko de kakafana ku kum masake nyere bora kafara jamaka kata yusufu fa kumbe wa ghari askala qawluhum awa ilayhi abawayhi وقال أدخلوا مصر على كثير من المفسرين من بين نيفه بون كثير كو أن يغندرا توسير كلا تشامن بولو ني أبي آية ينكونو كافو آوى إليه أبويه وقال أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين قل ني يرو يغندرا توسير كلا تشامن بولو فقال بعضهم هذا من المقدم والمؤخر دوكو kunni aya de muqaddamu muakkar do mana min kan ka fo kofe ko ode nana nyefe uba fo de ma muqaddam wal muakkari wa mana al kalam mun yenni fo ko kuma la nyini ye munye wa qala adkhulu misra insha Allah aminina wa awa ilayhi abawayhi wa rafahum al arsh aku ayido misra ni ala sunna ayido misra ni ala sunna hakili sigi bawye o kofe o ye fani ba fara ɲɔgɔn ka katama do ye nin fo nin cogo la wa radda ibn jarir haja min nin tawsir min fule nin ye ibn jarir ye nin sagi wa ajada fi jalika bun kasir ko ayo nye fana summa gitara ma hakahu an suddi o kofe ibn jarir ye fem bano fo aye min mafula ka bo suddi bolo أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهما كو يوسف يا أفافلا أبانج بغفلا كو أيو فرنيون كاري تمامي أبورا كتو كومبي ثم لما وصلوا باب البلد متمامي أشيرا دقود دا فنما قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين أشيرا دقود دالا مصر دقود دالا أو أكو أيدو مصر أحكي سجلين وفي هذا النجر أيضا ثم بن كثير ينفنا فو أكو شكا بن ينفنا لا لأن الإيواء إنما يكون في المنزل أكوني آية لجي يوسف بانج بغا فلا كفر أيركا كو كرسول كنو كقوله آوى إليه أخاه أبيكم مني آية يرويدا نافوا يا كبالما فرا أيركا وفي الحديث من آوى مهدسا hadisa do na ciren ko ni mugo minye bidiya mugo fara yere kamana niya deme yakunu fil o mali mani bun kasir ko balili jumambe an yakuna qala lahum bada ma dagalu alayhi ko balili jumambe
nimbe abali ni yusufu te kuma yunfo bange baga fulay udolen kofe aka wa awahuma ayufula fara wa awahumu ilayha udkhulu misra ودمنه أسكنوا مصر إن شاء الله آمنين أي مما كنتم فيه من الجهد والقهد mana nimbeye munye komi anye yoroni min fo tawsirikela wi ñogon soso yorode la ambe aya inta falamma dakhalu ala yusufa tumami yusufu fa ana balmo donna yusufu ka awa ilayhi abawayhi yusufu aya abange baga fula fara ayereka wa qalu ako udkhulu misra inshallah aminina kuma fule yenna anko kuma mununa nona yande awa ilayhi abawayhi doko mana udonne aka misra aya bange baga fula fara nyonga ayu fara yereka udonne ko fe ayi bange baga fula fara yereka uyi munun ko muqaddamu muaqqarido udonne ko fe aka ayu fara ayereka ninye do tay bunjeriri yenni saja alema sonnema bunjeriri ye bujuman nati bunjeriri fana yimmi sugantiya ko yusufu borare misra konona dira kata bange bagayin kumbe ko ataru kumbe yoromi tumamu nana kasoro o yorola aya bange baga fula fara ayereka o ko fe anu wulila unana musra dondala akwaye do misra ahakili sigile bunjeriri yenninde sugantiya bunkasiri fana ko bunjeriri mi sugantiya ninye ko shika benina ko pasike balima tafula ufe kofe awa ilehi agahu ayo fara yere kare tumamu donnaka dugude kono ko mumba bali ko bange bago fula fana ya suraka sode kono ayo fara nyon ka so kono ko mumbo bali ko yusufu yu fara yere ka so inde kono amu fara ayere ka kenemana la o kofe kana ko kuma sabanati na sisawa na ale fana bunjeriri ka kuma incinya bunkasiri fana ye mufo ale ko awa ilayhi abawayhi tumamu donna yusufu ka sokono aye bange baga fula fara ayereka wa khala ko udkhulu misra mana aye sigi misra alsi udkhulu min fuleninye tadammana sukunu misra kullu nyini yemunye aye sigi misra ko dugulin korode aye sigi misra insha Allah aminina aye sigi misra ni ala sonna aw hakili sigira aw tumbe sanji dece minna aw tumbe balo geleya minna aw tumbe degu minna akisira kaboma ni ala sonna kuma umake sabai si sawa wala bunka siri yenni sabana le fana yenni ndeta tumami udonna aye bange baga fura faraleka ayereka wa qala udkhulu misra kore munye aye sigi misra kononana insha Allah aminina ni ala sonna aw hakili sigilendo kabatum be sege mununi degu mununa a hakili sigira kaboma ni ala sonna ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ورفع أبويه على العرش yusufu ya bange baga fulata kushigi ayere kerefe aka masakelina atumbeli minna aye bange baga fula korota kushigi linka wa kharu lahu sujada bange baga fula imbina ka sujudi bi yusufu ye uni balima ube uye sujudi bi yusufu ye ninte bato sujudi ye de ninye foli sujudi de ni uluka sariala nube nyogon fo ki bonya ki fo iben ninke adagalen tumbe uluka sariala uka nyogon fo nin chogola foli sujudi me pato sujudi beke ala kerempeude otoke damfe yede
men ni ñogon foli sujuri de abe comme alay malikaw ñamariya ko ka sujuri min ka damay o sujuri ñogon ya de fulani mais o yere ni sujuri yere kam mo fo ni sujuri ye atun daga lendo lu ka sariya la mais an ka sariya ya touché an ka sariya har foli konona ate be ka sujuri bi mo ita biya ye ni batoye ita biya ye ni foli ni bonya o te daga an ka sariya la o beye sujuri bi yusufu ye sanan ka teme ni yoro la sujuri bi ni fen wore ye nunu nye shar man qablana mogo munun temena nye ulu ka sariya de fulani nye mogo munun fana temena anye u ka sariya mi ni qur'ana ya Allah kala nye fen man an ka sariya la min ba cinya u ka sariya yan ka sariya de mais ni fen nan an ka sariya la nimbe folo mogo ka sariya temena na ba cinya an ka sariya te wala o to sele ndo an ka sariya la donc sujudi bo odela muaj tumami atuntara yey mani ayun ukam masakew kafiru kam masakew ye qisrani qaisara ukam masakew mogo be sujudi de biwulu ye majun nale madina ye sujudi be cidanya ciden ko majun ne nyamunye ako kisrani qaisara ako maju ko lukam masakew ye kafiru de mais ukam mogo bu bonya ka sujudi biye ede ni bonya ka katim uluka ciden ko maju kanan ninke law kuntum amira ahadan an yasjuda li ahadin la amartum al mar'ata an tasjuda li zawjiha akoy kanan ninke de ni ala tunye nyamariya dinema kon kam mogo nyamariya aka sujudi ji mogo ye ntumbe muso de nyamara ka sujudi biache harisan na chogo dola li kasirati haqqihi alaiha ka hakke kacha muso ka chogo min ni nyamara tundira nema nka sariya yin kono kon kam mo nyamara ka sujuri bi mo ye ntumbe muso de nyamara ka sujuri bi ache ka hakke chama min baka no nyamara madide o nyamara madi kanake wodiya to anana hadisala wuye chide nyininka arajulun يلقى أخاه أو صديقه أينهني له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أو أنبال ما هم كسر يلا سجري يرد درون تدا أنكو سجري أتبع مغو كسجري بس مغو يكوي بافو أنك سريا يو خرابويا أو هاري كي كونسولي نيغو فوكونو نيني سيغو دي نيني مابا دي نيني كرامغو دي ki kun sulaye ni ba fo on ka sariya o yere de bari o yere de togo mena ko sujudi harisa sahalen nana uye cide nyinin ka ko mogo che nini ibali ma benna ube nini teri benna yala ibi i kun sulaye wa qala la ciden ko ay akoy kani kun sulide ni hadisa abe turmiji kono Syekh Albani ayah hadisai ayah Allah sah. Ayah hadisai Allah sah. Aku Hasan do Tirmizi kono. Wa gari tatabaati fatawa ulama ala man min al-inhina'i inda al-lighai. Awadoni ke bangu kat fatawa tugura nyogonka. Doni ke bangu nyumau. Uka fatawa tugura nyogonko. Ka fo hada made nibe mogofo ki kunsulay ko atebe qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah shaykh al-islam ibn taymiyyah ko alaka hinala wa mal'in hinau inda tahiyatu fayunha anhu shaykh al-islam ibn taymiyyah ko akum minye kunsuli ki yere kuru ube ki kunsuli wakati min nibe mogofo ako ye koye ko mi balili kera kabwama كما في الترمذي ولأن ركوع وسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل أكو بنتمي أكو من ركوع أني سجودين كن نون أتدعى نون كفوية ni ala kelem pewte ti kumbele mina wobe ewa ki sujudi nunun ta ateddaga nunun ka ke foye ni ala kelem pewte
وما كشف رؤوس أكون مين كفر بو يكون مكي وبكي كجلمو بو يكون ولإنهناي أني كي يركون سولي فليس سنة أكون نونت سنة إذا هذا مدي مغفوتو ki ewa ni jala mugu de bi kunna ka bo ikuna ube ka ika bankufula bo ikuna ube ki kun sule ako falesa sunnatu inma huwa ma'khuzun an adatu badul muluk li jahiliya bunteme ko nunte sunna de kun nunye adawde la dawde kum minana jahilu kam masakau de boro jahilu kam masakau wal maqlughu la yash'al kasfu rasan wala uruku lahu awa danfe ate mo kanam mo shinyinka ko ikika ewa ikumbo alaye ube ka uruku ke alaye ote daga danfe nya wa inna ma yarikau lillahi fi salati hada madin bi kumbele mina ala de salli kono wa kashifu ru'usu lillahi fil ihrami awa kum fana be bo ala de namu wakatila namu yoro la ni namu kene alumuraye de che ubi yen namu kene hijuye ibi ikumbo alay jala mugu de bi kunay ba bola banku fura de bi kunay ba bola alaye intahi min majmul fatawa buntame ay nonu fo majmul fatawa kono diju tani kelen na keme duru ani bi duru ani nani buntame ay nonu fo mbalma nonu bebe ke an fe ugate kan fe do bu ke yere ku dambi kata sunna farama ka sunna togo da uyere ka ube sunna nyema ya ko togo da uyere ka nu ulu de beta mugofo ubu kunsuli ubu be banku fula bo ukunna mugoye jahilu kam masai ko kallada ni obe silama nyema mimbolo ubi be dambi kata silama nyema yama obe silama nyema ya mimbolo doni sugu jumambe ebolo ube ebe silama sugu juman defalila جاهل مسكو كبارو نو يرى سلام من بلو وقال سليمان البزرمي شافعي رحمه الله ولحاصل أن الانحناء لمخلوق كما يفعل عند الملاقات العجماء حرام عند الإطلاق إمامنا الشافعي كما جاء بك دوني كبغا دو أقول لنيني min ye danfe ki ewa ikun sole danfe nye komi mogo doba ke chogo mi nuni mogo benna nuni ewa mogo ma bau benna ubo ke ako ye haramu de chogo bela ki kun sole danfe nye komi mogo doba ke nuni mogo bau do benna nubo kun sola ye ako ye haramu de chogo bela wa in qasara tajimahum la ka tajimi llahi niya keni la nyine ko ibu bonya niya keni la nyine ko nyu bonya ne ninye bonya de ninye kunsuli ninye bonya de ne aka bonya de kama make ko min be ala bonya chogo min make no bonya ide ko ale fana ni bonya min kan nya ko de kama ako a haramu yara wala wa kufru akoy be ke kafiriye in qasara tajimu ka tajimi llahi ta'ala niya kuye ku bonya de komi be ala bonya chogomi niya kene wonga niya da ku be kafire wala de ni mugo minya kunsuli sheguye ube maba ube mugo bado eyi kunsula ye ka bonya de ka ke komi bato de ka bonya komi be ala bato chogomi be ala bonya chogomi kafire yara de ni na bora silamiya kono me niya ka yere dero foli do nya ka ye ka bonya na me ma ke komi be ala bonya chogo me ma ke ni ongani ay ye haramu ke wa sayla ulama alladhina daima ma hukmu in hinay ras li muslimu inda tahiyyati uyallazina daima fananyininka ko kunsuli nini mogo bebe nini iba fe kasilama dofo ki kunsulaye ko obe chokodi fajabu uyajabu di la yazuju lil muslim an yahniya rasahu litahiyat ko ateddaga silamaye iki kunsuli mugo foli kama sawan kana zalika al musallim
سواء كان ذلك لمسلم أو كافر إبي كونسولي ميني أتجي كرا سلامة دوا أتجي كرا كافر دي أتدغيتي كونسولي مغوي لأنه من فعل الأعظم بس يبافو منو مالي أعجمو دينة منو مبولو كلان تولا دينة تولا كو ولود كبارارو ولود باكي لأجمائهم ولود بنين كو سبوكي وكما باوين ولأنه شبيه بركوع وركوع تحية وإيجام لا يكون إلا لله كو بسكي كونسولي من فلنيني كو أني أركوع دي كلني ko uruku fanate ye bato de ko teke foyeni ala kelempe wute donc mo munu nyen ni kali jabi Cheikh Abdallah Bombaji ana ka jama fatawa lejina keme ani tani woro jijumuga ani worona o fana yen nin jabi nin chokola donc mbalma ko munu fule kan ken nin jamana kono akera musode nana kanyongiri parce que be do kala dala ni muso be jida chema uba be dumuni dama aba sonsoro kanyongiri nunu tebere ko an kan lada de do lada nani qur'ana ni hadisa ma nyogonta o lada be gurjade lada jugu de fule nunu nye haramu de do utebbe ewa abe nyogo fo munu na mabade ni nye sego de ni nye nina benna ni ba fo kufula be bo kunna ikumbe sulaye akhallu ahwalihi tahrim akali hala dogma de ye haramuke men niya kede ka bonyana ko mi be ala bonya to mi be kafiriya yere de mo ko yere kolosi ni ko sugu mambale mo aw niya la je Jafar ibn Abi Talib cire na kasebo do fana bake ko no yae mo munum be ninke ka ku masuli ke ku kunsuli mo baw yete ko ewa ubake ni hikima dore ani kunnege ani ewa islamiya maslaha dore ay silamiya maslahati ala kusoso na koy nununya ala kutade Jafar ibn Abi Talib tumamu utara habasa utonyana makade tumamu limana utonyana chiden ko nyeche do kibariya me masake do kibariya me habasa mogote tonyo ofe ayetay Jafar ibn Abi Talib na ka jamatara utale makka kafiru boro kalama uye chiden ndo wuli kan nafuro chamanduma ko kata habasa nu tara habasa masake ana a shigi korbaw ukakka do chaman duma ka nyini ufe uka Jafarana ka jama duma uka nanu ye makka ubella jaba min kula ko akula utara ushele na jashima uye kado chaman ta kadi ayrema mugo ye akak shigi korbaye munu nabu ka kumame uye kado chaman di ubema awo kwanka mogo dode bolila kana au feya anna na ulude nofe aku dama anka sage nuye ubetende gora fakoro dina udela mogo shima tora la shoka kabila ma kubo awo mogo do fana ute mogo bonyade ukon na jashiro mogo do mogo ite ufule kana ika jamana la ute mogo bonyade basa ya soro na jashiye kafiri de maka kafirun nale wulu yesuduru biyaye ka kuma suli ke aye o tumbe masake wala dara o komme munun fule kana ka dugule te mo bonya an fule kana an fule annana nyam kun sule ye ni wulu nana ute soku kun suliye parce que te mo bonya fa hada made de pigala ben nin togo de la mo ko ala iko ala tay ko tinya ube galonda ila togo ki togo tinya mo nye koro togo pour ki nege bo mo la ubode ke ninkele na jasi masake tilelende do akon ni nata be nete saka nunundi au mafonku fana lamede akwa ka ciden do ma ta uwele kana utara Jafarana ka jama wele unale udonna masake ka uma sudurite uma kunsulike maka kafiru ye nyogo nyallaje aw ko masake ma ko ma fiye kunte mo bonya o masake kuma Jafarama wa ko munna aw ma sudurite ka kumasuli ka kunsuli o ko nabi nyuma minchira aw ma aw tan kunsuli foye ne ala kelempe wote aw ka dina min ba aw ngolo
antan kun suli foye ni ala kelempewte ante kun masuluke ante sujuduke damfenye ante sujuduke foye ni ala kelempewte yala jafara na ka jama adon ulude makotum be kastewa kun masuluke masake ube kisi chogo mi wa ube an ka chogo indero ha ulude tun kakani ukan ninke puru ukan masalaha kama me ama kede uko aunte sujudu bi foye ni ala kelempewte o ko fe masake nyu nyininka cide min cira ula ayu nyininka kam man kuto rawiyo afo wa ko abaw abake kaw nyamarani munye abake kaw balin kabo munna jafara yu ubefo o akoyala kitabu min jigina kay be ka dokala jafara ko wa suratu maryam kara isa ni maryam ka kibariya najasi dole anyeji bora kashira ako wallahi aka kitabu fuleka minfo maryama na ade isa ka kibariyala ani min banka kitabu kono kala nyogona tunu nyogonje ubede kelenye awa ko makka kafiru ma akwa aka jamama minye kado mina nununa ayuka kado fara nyogon ka duma ukasa ginte nunun di awma dudi awma sahidu ya munye jafara na ka jamama so kasubiri bide pesa do fana munye ni yorola nimbe silamiya ni ba fe ka silamiya deme ni cinya de koy hada made shikana galon ndo dina kono ko ibe silamiya deme noy delilata minna qur'ana delilata minna hadisa kanota ko ibe silamiya deme no silamiya te deme noy koy abubakar baqlani utumba afo alede ma imamu sunna seyfu sunna abubakar baqlani min nanya to fote anka foka faraka ale ashariya siratumba bolode ale ashari tundo me aye sunna ndeme aka wakati la fo ba fa ma imamu sunna shefu sunna a wakati khalifa min tumbe urumi masake ya nyini khalifa infe ko aka silama doni ke baga don nata lefe ku ka deba ke o ya soro o deba sugu abubakar baqlani alay hakli nyuman di ale dema abeso deba sugu lani masake kafiru je khalifa nya abubakar baqlani de bilakata tumami urumi masake kafir masake nya do ko silamo ka doni ke baga sobe do de fune nyinye fo ko ma imamu sunna sefu sunna abafe ka abubakar baqlani maloya anaka jamanya na ka doya abubakar baqlani nale masake nya fo aka gardien unye ko dala parce que nan ko direti nimbe donka aka sujudu ke ate so ka sujudu inge me abe fere minke abe da surnya abe kala do ke dala ka da surnya na ba kunsuli ka do donc amba do ko aye sujudu bi anye tumama bakari baqlani na dala aya suru ye da surnya na a hakili ye masake ka palaye aye munke amaso ka kunsuli ka do ni da yede no ba fo ko aye kunsululiye afana ya yele mare ka dona kofelaye ka kofeta ma kata masake ma tumai masake yere ya uye aya do bi niche do benna o masaila tobe u deba tobe a deba aye masake indade tew kuma masura bolo abakar baqlani yenninte uye ni fere kede puru adonto sokono ana kunsule na tamasake ma aya ko de ka doni kofela puru kunsuli kana sabatale da akana kunsuli masake ni ninum bene ninke silamiya dembe de kama me chogode aw munum bu dambe kata silamanye mani sunna ma aw beta kunsuli mogore abeta kunsuli mogore nunun de temena silamiya kono na bakar baqlani min fulani nye anya fo chokomi mogo ki yere kolosa aka kitabu parce que nanye ni fo ko sunna ka cheba dore do don ke bawo ya fo ma imamu sunna shefu sunna do be saka taka kitabu ta ne kasrul al ashariya do tundo be saka ta al ashariya shiraka mogo ki yere kolosa ka gidana ka ewa kitabu ma wodi ya to dara kutuni ba fo kisa la ko kataw do ye dara kutuni soro ni abubakar baqlani kibariyala afrikiya kata marokuni kana afrikiya ala sharia shiraka chari a sababu yede dara kutuni alaka ya fama parce que ko dondola
dara kutununa ka kalanden de tumbe ɲɔgɔn fɛ Abu Jaril Harawi u tumbe ɲɔgɔn fɛ u ni Abubakar Baklani bɛnna dara kutuni ye Abubakar Baklani mina k'a ka kunkolo embrasser parce que an y'a fɔ cogo min a ye baaraba minnu kɛ sunna la dara kutuni y'a kun embrasser ni o ye a ka kalanden tuma min tɛmɛna a ka kalanden ko nin ye jɔn ye dara kutuni ko nin ye Abu Jaril a ko nin ye Abubakar Baklani de mais ko ka taw ye dara kutuni sɔrɔ yɔrɔ juma a tun kan ka fɔ kalanden ye ne ye nin kɛ dɛ a ye baaraba minnu kɛ silamɛya ni sunna kɔnɔ na mais i yɛrɛ kɔlɔsa k'a di ma bon a m'o fɔ kalanden ye tuma min ale m'o fɔ kalanden ye kalanden fana n'a y'a ye a ka karamɔgɔ yɛrɛ mɔgɔ min mina ka kunkolo embrasser tɛ tuma min Abu Jaril Harawi fana taara Abubakar Baklani ka muallafatiw ɲini dara kutuni ye min kɛ a ye nin ye Abubakar Baklani fana bonya Abu Jaril Harawi dusukun kɔnɔ a taara ka kitabu ɲini k'a ka muallafatiw ɲini k'u muraja Abu Jaril Harawi a ye al-Ashariya sirata Abubakar Baklani ka kitabu kɔnɔ donc minnu kalanna Abu Jaril Harawi bolo olu de nana Afrique ya mi Isra ni Egypte ninnu al-Ashariya sira ana sira cogo a filɛ nin ye a nana nin cogo de la Abu Jaril Harawi minnu kalanna bolo kana Misira kana ewa Maroku ulu fana de ye al-Ashariya sira yi aqida in ta Abu Jaril Harawi bolo una nana Afrique wa sababu fana ye ale ye dara kutuni Abubakar Baklani embrasseli min kɛ n'a ma ka aqida bangaye a fana taara ka kitabu lajɛ ale Ashariya sira t'a kɔnɔ donc mu kisa in kɔni donnani de masakɛ ɲɛrɛ la ye baara min kɛ ka fɛɛrɛ kɛ masakɛw ye fɛɛrɛ de kɛ pour a ka kun biri ka don olu n'a dɔn a y'a kun suli olu ye a y'u ka affaire dɔn ale donnani a kɔfɛla de a ma sɔn ka kun suli warafa abawaihi alal arsh a y'a a ka bangebaga fula kɔrɔta ko bila ka linka وقروا له سجدا ويبيعي السجود بي بلمون أني أبانج بغفلا وقال يا أبتي يوسف كونفا هاجا تاويل وريايا من قبل أو أكوني سوغو من ينندو ينيري سوغو يندي كورو فلنيني نكا سوغو يلابان دي فلنيني نكا سوغو ينكورو دي فلنيني بلمون تاويل فنا Qur'ana la mana fula de be tawili la tawili do be tawsiri tawili do be ko laba nin koro fula de be Qur'ana la tawili koro fula de ba la Qur'ana la o ma ya'lamu tawilahu illa Allah o ye ko laba unye yawma yati tawilahu don min ni Qur'ana ba ke ka fe munu fo don min nu laban bena o ye labanye تاويل توسيري أفليا وقال يا أبت هاجا تاويل وريايا من قبل من التوسير دي نفا نكا سوغوين كورو دي فلن ني سوغو من يندو ني سوغوين دي كورو فلن ني من التوسير دي أني كايرا تاويلي التوسيري شيدين يدعو من كي بنا باش اللهم فقهه في الدين وعلمه تاويل أكو ألا إيكا بنا باش الله فامو دين لا ika alla dunya tawsiri fanala ika alla dunya tawsiri la donc qur'ana kono tawili koro fula de bala akoro doye tawsiri akoro doye ko laba me tawili chobana ban tawili chogo ya sabana be ويدي حدثه علماء الكلام ما حدثه علماء الكلام تاويل سبنا علماء الكلام يمين دو دينكم وبافو من ما أهل التاويل وبافو دي ما كو تاويل باطل أهل الكلام ولو يتاويل من دو ودي يتاويل باطل مثال لو يلوك التاويل يموني يد الله وبافو قدرة الله وتسوك على كبولوفو كبولوتي على لا وقدرة الله وجه الله وبافو كجات الله كوالا جاتي وتسوك نيدا سبتي على لا كلام الله وبافو كو وخلق الله كوالا كدامفي وتسوك كما سبتي عليه
وجاء ربك أولوبا وجاء أمر ربك إتقال لك نعمر نانا كافو على نانا على نالين أولوتو سبتي علي الرحمن على الأرش استوى على دارك كنين اللارسكا على باللارسكا أولوبا فو استولا وعلى كمرا باللارسكا وبافو نوني تاويل باطل تاويل تقوى فلنا سابنا نيندي وبافو نما تاويل باطل أهل الكلام دي نيندو دينا كونو دونك يوسف كو أكون فا نيندي إنكا سوغو إنكوروي ني سوغو ميني نيندو إني قد جالها ربي حقا نتيكي على يسوغو إنكي تشنيا يدي وغد أحسن بي على نيانا نما يجي أخرجني من السجن يوسف كما تشوغوي أتافي كمغا أكبالي يكوجوغو منونكي أيا فرابالي ما أيدو كوي أتافي كمغا وكاكوجوغو نونو يرول أبدا puru hakili kana jigi wala ako ala hinara lela tumame ayella bo kasola ama fala hinara tumame ayembo kolokoro ako ala hinara na tumame ayembo kasola wajaa bikum min albadal ala nanani awye fana kabo burusula ama fonne nanani awye unale kabo burusula yusufu yo kennema kasage kata ala de malete ala وجاء بكم من البدو ألا نانني أو يكبو برسولا من بعد أن نجغ الشيطان بيني وبين إخوتي أو تيالي من كرانا كبالي مو تفنا أيو فنا دمبي كتا شيطان ما شيطاني كيلين كوفي كتيالي كنين كبالي مو تي أما فو شيطاني كيلين كوفي كان كبالي مو تيا أيو تيالي انتلا أنا كبالي مو نيوغون تي شيطاني كيلين كوفي كتيالي كنين كبالي مو تي inna rabbin tigi ala latif alaye hinna masare mana ni ala bake ka kominke aba ke kata doni fo ko in kasha damma domi ni ala bake ka kominke ka komi lashe adama aba ke dogola kata aba ke ewan doni kata fo ko in kata she adama domi latif koronye latif liman yasaw ni ala ba fe ka minke abo kike ko ke nogo yani dogola kata foin kata ke innahu ala huwa alim ala yedoni masada al hakim ala kiritige masade kodom masade ala kiritige bagay ala de doni masade ala inshallah waqti seraya subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سورة يوسف آية بشيء كونتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه